سال 1988 ویناس کرد. اوان چاها لفارقین ام دچون لیسه ما لیسه دخوند خبات وان چاها خبات هم اوه اسلامی کسیم هبون هم دجی اوه خیلی اسلامی کسیم هبون سیدا خباتا لسر اسلام تکر لسر گنجات کر جبو که ملت اسلام ناصب که دینی خو ناصب که سیدا و خدمت تکر و لسر öğrenciye لسر lise ortaokul لسر گنجا تف خاصة لسر لیساجی خبات هبون سیدا سر وانا نصیحتات کر صحبتات کر ایدی دوانا داجی وسیله کو امو سیدا دی پرا ناسکرنا مچه بو ابو اوان گنجه کو لیسه وقتی کو خداجمان راضی به هندکی کل سر دخبتین علاقت کرن اوانا مدبرن صحبت سیدا وقتی مویدی پیشی من سیدا کتاب اوی که وان هبونا و جراد گفتن اوخو کتاب اوی ام چونوه داره میلوه داره دی باش دویدا مویل جامعه در رمضان دا خاصتا و نوا بخچا مرد چون که بخچه همون در دوره فرقینه ایدی مرد چلوه داره و صح حلقه دگرتن گنج دهاتن öğrenci دهاتن سیدا و چاقه جگنجه را صحبتات کر وان صحبتا خاصة مسيدا ناسكر او وقتی که جرع اولیکم ویل کتاب اویامان جدی مویدی ندی نظام جدشیه اما مویدی ندی حباوی حسکناوی آوید قلبی من وکه آنا جیت برچاوی من وقتی مکت ناوا داری و لسر قلت رونشتی بو کتابا دفروت طبعا سيدا مويدي ندي او حسكناي ابيت قلبي من اف حسكرن اف حباوي باشي جي امبون شاهد بهنكي هفالنا والي خورا مش هنكي دنيجي في تشتي بيست اوانجي دقو متشوا سيدا ديه مالكي دريوي ديه يار اوقو كتابه يا جنكي جي صحبتا جي دني عين بوي شكلي حبا سيدا خدت على ابيت بقلبي وانجي هاد فردا عندي موجود دماكي مسألة نأزبو ما يا مسألة نا يعني تشكي دنيا بيها دماكي مسألة فردا أوا وقتك خدت على حسكرنا يكي بابي قلبه دستي بيدا يعني السيدة جي يكي جوان قولي خدابو يكي جوان قولي الصالح قنجبو كي رب العالمين أو نعمته دابيكي حقا من جلكات دي جمرات قوتن وقتك أمد شو كتاب أبيه مدرين تا كو سيدا مال سعيد الويبة دقو أمد شون كو نالويبة مثلا شون إيشيخ نورمال قداندن أمدهات أما سيدا الويبة يدكم مدخص لم سيدا جمينن نظام يعني أو حباي هبو حتى كو انداويه مويديجي او حباوي قلبي مذهبو وحسكرناوي هبو جي حستكر خدت على جي رازيبه ولا ويجي ما حستكر جي شخصين مش حستكر يعني ام كوب تركي özelden يعني وحسكرنا القرشي مش هبو اما من برج زيد جي حستكر وشو وقت وفاته ويك ما بيسي ويتشاغي من وقتك ما وهنكي حفال مدنا هذا خبر ده مقو حتى يرو انا جي هيجي وقتك بعث السيدات با يعني بقاسي قدري مسروي شوتيا وبقاسي قلبي مسروي هيشيا بقاسي ازبروي كتمه يعني نظام مس حتى يرو بر كسينا كتمه قالك انسان قنش جنابه ما تشونا الظانم اما نظام يعني او حباوي او حسكرناوي تشكي ايري بو يعني جوي قاسي يعني جيوي آيري بجمرة يعني فرق لي بو خدت على جي رازي بمكاني بكا جنت وما جيجوي قنجيتياوي معلومناك إن شاء الله يا سيدة طبي دفان هذا يعني شخيري وي حباوي شخيري وي حسكناوي كمار جي حستكر
يعني via ez tahmin dikim yani edbim seyda zêde pirî ku li qarşî gênca xaseten li qarşî gênca pirî ku hezkirina wî û eleqa wî pirî ku zêde bû ew dibe yani wextê qelbekî hez bike êdinî jî hez dike yani dibên ya her du em berê hev wisa ew kin êdî her halde meriv têda wî tiştî didît de û Xwedê Teala ji hezkirinê avet bi qelba ji wî qasî demekî ew hezkirina wî zêde hebû û êdî divir de tabii wextê ew hezkirin ew samiyet zêde bû tesîrê jî ser gênca pir dikir yani cîkî weka farqînê şeherekî wisa zêde mezin jî nîne yani hem ew hem hink wan Müslümanê birayê me dinê jî tabii xebatê wan ew kê wan yani ew jî pir bûn zêde bûne teb hevra vê îşî çêbiye ama eleqa seyda û ew hezkirina seyda ji ber ku etkiya seyda li ser wan gênca pir zêde bû em tev gênc gelek em li dora seyda zêde top dibûn yani me ew li kubiya em meriv dixwast here wê derê bi rastî yani ez ser şexsê xwe dibêjim li seyda li kîjan camî sohbet bikira min dixwast ez herim wê derê li nava kîjan bexçe mesela mer digot filan rojê filan bexçeyê sohbet heye kiye mesela seyda ye seyda mala Saîde em bazdanê diçûn yani yani nizam me jê hes dikir yani endî tabii bû şeklî xebata li ser arî farqînê li ser gênca jî û ew jî zêde çêbû û ji malê gênca ji malê arî îslamî kesimê zêde bûn yani bû şeklî bû halî edî elhamdülillah potansiyel jî Xwedê Teala bu wê bereketê zêde kir yani hem hevalê meydinê tev û hem seyda û gênc zêde bûn elhamdülillah meviya bi xwe li ber çavê xwe dî tabii seyda eviya hê ta berî em bêjî ku dibe 90'lar berî wî newayî bû edî piştî wî newayî jî kî tedî melûm teşqile meşqile çêbûn di vî newayî de jî seyda ew çewqas berî van teşqila xebata wî û ew bereketa wî çêbû jî aynı ewa ew piştî wan teşqila jî yani bereketa Xwedê Teala bereketê kirbû destê seyda dîsa jî însan dorayî top dibûn gênc li dorayî top dibûn seyda li kubiya di wan dûrma de jî meriv dixwast li balê be seyda heqeten di wan dûrmê ku em divê wan teşqila da jî Xwedê Teala fehm û feraseteke mezin da biyekê me got berê jî me got çawa ku di berî wî de wextê dunema teblîxê de Xwedê Teala çi xîtabetekî xweş dabiye û hezkirineka ew mihebeta wî avet bi qelba û xebateke mezin dikir û gênc li dorê top dibûn aynı bu wî şeklî piştî wan teşqila jî Rabbê Alemê wê fehm û ferasetê jî dabiyekê hem ilmê wî hebû û hem cesaretê wî hebû aynı vana re jî cesaretekî mezin li serê bû yani seyda divê ya çavê xwe şêr nedi niqand yani ned tirsiya endî di wê da jî di wan teşqila da jî Rabbê Alemê wê feraseta mezin dabiyekê di wan dûrima da jî tehlîlê wî yê pir xweş hebû ji xwe ji ber ku ew tehlîl dikir û ku em bi Tirkî divên uzun û edelî düşünme qisa û edelî orta û edelî evana tev serê hebûn yani tev pêra hebûn mesela ez tek misalekî bidim we tê bîra min rojekê em çûn gundê Sûsayê tabii wan Müslümanan şehîd bûne qediye çi mesele em çûn wê derê hevalê me li wê derê ew kê çêkirbûn ev hinkî epey qûmê anî bûn ew tone nizam ças qûm epey nizam çand kamyon bûn pir bû û hinkî mezeme înşaatê anî bûn seyda ji hat wê derê got xêr e ev çi qûm e ev çi ye ya hevalê wê derê ji gotin wala dilê me heye em camîkî mezin li vir çêkin wisa weka kulliye yani tişkî wisa mezin muhteşem çêkin mi dî seyda Kenya
كنيا ومديقو أنا ونزان دكنكو يعني أف ونشيك نجي لفر كوفيا جمارة بيلن يعني الدولات بادي كيدبه خاصة دولة بيش يعني دقون زندكن يعني كون تشيكن وصار راحتنا والدولات فيها جوارا بيله ولا ممكن جامي الفتشيتكن او كيتشيتكن يعني فيها جوارا ناكن نوار طبيعي وتشاغي هنكا فهم كر هنكا فهم نكر وزمان درباس بو روكي سالكي 2 سال حقا عين وصتشي بو ونيارت خدارم برن يعني دي ابجي تثبيتك السيدة يعني ابجي فهموا فراسات السيدة كنت شخص زيادة بو بيشي ده فكري هبو يعني شمكي دويدا جي خدت على قابليتك ما زندابيك يعني إلا ند آلي التبليغ التندها يعني دا آلي دنيا داجي خدت على قابليتك ما زندابيك وعيني بويا قابليتها هم تدي معلوم شخو إجبارك علم خوندبو علمي بو عالم بو وهم او تبلیغ او خبردان او خطابتاوی کو خوش و زمانه کی نرم و دنگه کی وسا هناك دنگه کی بلند نی بو دنگه کی وسا نرم بو يعني كي من نرم وسا خوش مر تاثير تكر وهم ده جي سيدا او قابليتا كو ام بيجن انسان ادارتك ام وي بيجن او اداره جيتي وباكي دنيجي قابليتاوي كو بشتيوان تشقلا مثلا دحقيوان تشتاداجي قابليتاي زيادة بو ودوان دورما داجي مرد خص الكبه مرد ويبه چمكي وقتي مرد شعب سيدات كات چوا بره مرد دالي خبردانو دالي حسكنه دا مرد خو نزي ويداد فرداجي كو مرد سيدات دي مرد واكا خود امينتيه دا خود گوانه دا بوينه مرد شو دوراوي يعني مرد خص نزيوي به براستي ازو صابوم يعني اجا السيدة يعني اشتشار اطرافي دا ربي عالم قابلية دابيكي و افجي مرد بيا فيرجيا خدايا خدا تعالى دابوي هم او حسكرن هم او تشار اطراف قابليات يعني من كيجان حوالي مادية جي ابي تشتي كسي انكار نكريه هر كس خوي ايمان تب قبول كرنا ها كي قبول نتكر حقي السيدة دا اسكارون فيها بيجم وكاكو آيات بيجي وكاكو حديث بيجي إنسان كو هكي أحلاق منافقتي كبوان راو هبون تكتوكي وصا أوانا السيدة حزنات كرن سبب جيجي أمجي آيات وحديثة دارد خونشخو إنسان قنج صاميمي كل سر إسلامي سر مسلمانا دل شواتن أوانا تجاري جيجي مسلمان قنج جي مسلمان وصا فذكار حزناكن چونكي وانا دائم جي إنسان سست جي إنسان كو أمساماس كو دبيجن جي إنسان كل سر إسلامي لسر دعواه لسر دعوة إسلامي دل شوات نينن لسر جي إيوسا حست كن خدن دور إيوسا جي إيوادن دائم عاجسن أبيا جي إشارتا چيا إشارتا كو سيدا چخا لسر ريكا راست و جي كو أولي بو دمكي استقراراوي و خباطاوي دمكي سر الصراط المستقيم بو كي وانا جي حست كن شبكي علامات مؤمنة أفا يك جيجي يعني أف جي جمرا بوكا دليل كي مقول والله دمكي سيدا حقا يعني أوايا يعني إنسان كي راستة إنسان كي صميمية إنسان كي فذكارة كي وانا جي نخوشن أما مؤمن تبجي جي خوشبون تبجي لسالي دل شبات بون جي حست كرن ووقت وفاته ويدا جي قوم بلا يعني وانا يقول سري نقر يابا يعني السري قلبي ونيش يابا من شخص الندي يعني اجا تدي خدت على اجدب يعني تشتبدن دستي اهليوان يعني السيدة براستي اهل بو يعني اجا نا اهلي تشكي اهلي قلق تشتابو يعني تشد شي ذكر خدت على بركة يذكر دستي وي تشتي بيش تغدبر اجا افجي حقا الفيا الفارقين يجبوا مشاهد يعني السيدة كي جان عيش ذكر او عيش بيش تاتشو چونکی تسوی کجی چه دبو او دفجه بردم مثلا هنگا دنیا بکره ام حقی وان انسان دنیا ناخون يعني وانجي حواله ما تفجي دقر لينا قيمت لينا و هر کسی جي خدا الگورا عيش كريه
Ama tabii malum yani insana farklıdır. Huda Teala her insana ki yani meziyete ki farklı daya var yani. Henka bilin kiriye, henka kem kiriye, henka ortaya işte. İcber vi qasi yani avantajı yani gereka mer kabul bike yani. İşte elhamdülillah yani vi tiştici berkub seydara hebu seyda evi tiştici mette di. O misala ki dineci seyda ara kiş farkı ne şu. Arada epey zaman darbas bu. من جهوال كي تشتي بيست يعني إجا أوانك لوي شهر الدنيا أوان مجوان بيست إجا كي بيست قوالين سيدا قو بري ورفر قو يعني خباطة فرا وكا سيدا لفرا قو نوصاب يعني بري خباطة ينكي كيمبو يعني كيمبو بيتر انقشاف نتكر فرا ندبوز fakat ciye xoda dima yani gopişti seyda hat yani aynı vaka ku çava farqine min juvara baskir ku seyda dest kişan iş bikra xoda Teala bereket deda bereket etkir destivi o bi destivi xoda Teala ve da've fret kir yani insan da hatın deru dori digo aynı ve derece eftişçi bu xoda Teala frekir خدمت اوی داری فره بو بلند بو انسان زیده بو و انقشاف کرد گو ویاجی مگو والا دمکی حق السيدة دا تشتيك ام فكرين دمکی راست بو يعني ماكي او تشد كر خدت على بركته هذا جزاء يجي مال جزاء يجي تشتي دي يعني لويجي حتى كو دركت مدرستي يذكر درسا حواله ودري دا yani şen mehacar ki em bejin nizam şen mehacar ki evde bu ama gelek cara bu saqqavt baqav yani evka insana ber insan berdesti bir icazeti Kurdistan'dan duwede ji bereketaka mazın hebu xabataka mazın kir aynı bu şekli az bavarım yani divir ji Seyda Mala Said yani xabataki mazın Huda Teala ويكر وسيلة يعني ودويدا جي ما وي مزيتي ودي يعني خبات السيدة طبي دوان تشخلات جي قاعد نجي هناك بعسكر يعني الحمد لله خباتك وجه الفارقين يبون والسيدة جي ناوي دابو شو نتيجة ام بيجن بزافرة مسلمانة هات نتيجة كرن هات داوي كرن پشتا ظالما پشتا نیارا شکیه و اندی نکارموش خب پشتا خوشی راست کن یعنی براستی لوی داره هم تف شاهدن دیوانا تفجی بخبات سیدا و اوید درو دور سیدا یعنی تدی معلوم سیدا تنینی بو یعنی اوید درو دوری ویجی چند حواله محبون یعنی وان بقرار وان باوکی وان و ام بيجن كولكتيف بهافرا طبي دفردا خبات السيدة زيدا بون او قواد نجمة بعسك فهموا فراسة السيدة او مسألة تحليل مسألة او تثبيتا او ام بدوين اوزن وعدلي مسألة دا دوانا دا تثبيتي وي او كيوي او خباتي وي فداكارانه صميميت اخلاصوي اوانا ايش تفكت كتن سرهف خود تعالى جي تبي بالسيدارة بحوالي السيدارة بمتفارة خود تعالى جي دستي غضا بشتامه وتصيكر قلبنا يارمه وجسارة دامه إيمان دامه وطيفانا تفكت سرهف ربي العالمين زافر دا اوش خو وقتي وانا تفكت سرهف صميميات وإخلاص وجسارة وقتی وانا کت کردن سرهف رب العالمین کو yardım بکه شخو کس پیشیده نکاره بسکنه çok şükür Huda Teala bsakir و ولا مسلمان خالب بون و نیارجی مخلوب بون پشتوان شکیا و وی تشتیجی ام هیجی ویاجی بیجم ام هیجی سمریوی دبینن yani eğer euro بنوا آرا شخص 28 سال كتياري 28 انا جي سمري ويدفينن اگر اورو تنبونا
اگر خباطی وکا سیدای مرا سعید و حوالی وی اگر وان خباطی وان فداکاری وان تنبونا و وانک خوی نخوریتن تف yani herkes جی خدا işki kiriye اگر وان خباطات نبونا ایرو وان نیارا ندهشتن ام لور سری خو بلنکن yani ام ویاد تفجید زانن ادی گره وان روژا او سیدا او ایوکا سیدا حوالی وی تف گره ام تف بالرحمت بخوشی که بترکید وی آنماق اما بیر بینن ام جوانا دعاجیبن جا آیلی وانا دعاجیبن و چونکی ام بوی سایه یعنی بوی او که بوی فداکاری وان ایرو مسلمانش خورا راحتن نیار هیچی جسارت ناکم سرمدا ورن اگر ایرو ام دوی دورمه دابن ام راحت زاروکه ما راحت خوراتشن جامعه خوش خوراتشن مکتبه خوش خورات خباطه خو ایرو ام تفدکن به هوا که هدیه که تسع عین فعالیت خود که او تف اثر وان روجانه یا وان روجا خدا تعالی اوه که همه ان تشکی هندک جی کربه داری خدمت ده خدا تعالی جوان تمام راضی به سریدش سیدای ما و وان حوالی وی دنیا درو دوری وی تف